Swipindile mingisero mnganalo FM na kuxaweta kwalonga ngisela xitichi xi ri kona nhlekanile namuntlha i ravunharhu siku ra vukhumenharhu ra n'hweti ya mawani lembe ra magidibiri makumembiri nharhu mina ni khalanga Pat Mathebola in'wana risumati wa jimo xitlhango ma xingiritano wa xicecana makunalo wa ndandza ku amukela ku nongoroko Afrika wa vulavula wu humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa famba swin'we ku fika le ka hafu ku bile awara ya n'we nhlekani lowu hi ri na ku pfumela ku ri kwalonga kona u nga va khoni yingisela ri la Gauteng eMpumalanga eNorthwest eLimpopo kumbe va ni yi kumaka hi audio streaming ya mnganalo fm.co.za nan'we mi yi kumaka hi SABC Plus ka tindhawu hinkwato ta tiko tindhawu hinkwato ta misava khensa swinene loko mi yingisele mnganalo FM nongoroko Afrika wa vulavula ha swi tiva ku ma wu rhandza nongonoko lowu ha swi tiva ku ma wu rhandza i vuletani un'wana wa vatirhikulori laha a ku na loko ni ri hala ka va ni vutisa hi wo ni vulavula hi Walter Mkhari jara la ka mayepo la ri kulela ka maphata se swi ri ku hala ri nga kona ya Walter kama swi ri tani namuntlha mingisero mnganalo FM ka Afrika wa vulavula hi lava ku bula hi twisisanyana kenta hi timhaka ta SANCO lava ku twa ku SANCO kahle yi le ku endleni yini ku le ku endlekeni ka yona hi ku na mahungu lama nga tshama ya va kona malembe ndzhaku ku hala ka malembe ra magidibiri 19 ku vula ku nhlangano wa vaaki lowu wiwu u aveka hi le xikarhi laha swi nga hetelela swi nga tiveki ku hi tlhelo ri leri ri nga ro se hi ta va kha hi bula na tatana Abraham Manganyi i un'wana wa lava hi nga ta va hi kha hi bula na vona ka nhlekani wa siku ra namuntlha kasi ke i vambirhi ka na ha rindzele vito leri rin'wana ra loyi hi nga ta tlhe hi bula na yena hi ku a hi nga ta bula na tatana Manganyi ntsena kambe ke ku na un'wana na ye wa hi ku ve tanihi sweswi hi nge ku na swiphemu swimbirhi ta bula na vo ti Chris Malimecha na vo hi ta bula na vona hi twa kahle timhaka timhaka hi tihi hi kwila swi nga fika swi nga ha fambi kahle kona hi ndlela yaleyo lava hi nga ta va kha hi bula na vona ku ya emahlweni kasi ke hi ta tlhe hi bula na tatana Elijah Mhlanga tanihi sweswi hi nga vula kusuka ka ndzawulo ya dyondzo ya masungulo ku na pfhumba leri va nge le ku tirhisaneni na swiyenge swo ka swi nga ri swa mfumo ku vona leswaku va antswisa xiyimo xa dyondzo ya vana va hina hi ndlela leyo se ku endleka yini hi ta va kha hi bula na vona le antsungeni wa mahungu ya misava ya awara yan'we na woxa xandla mingisero mnganalo FM hi le ka 0860002543 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za Afrika Mungana i Twitter handle kasi khalanga Pat Mathebola ka TikTok mi nga swi vona ko ni layini la studio loko moya koho hi ndlela yaleyo nongonoko Afrika wa vulavula ha sungula andaka leswi sweswo mingisero mnganalo FM 13 minute ntsena ku bile awara ya 12 nongonoko Afrika wa vulavula eka mnganalo FM but Chris hi ta va hi ri na vona alayinini kasi tatani Manganyi na vona la studio la se hi ku tatani Manganyi na vona la studio yimani lulamisa leswi ku va ta kota ku nitwa kahle loko ni khani vulavula na vona hi ndlela yoyoleyo loko u ri nqambi twana la ku rhumela tinsimu a swa ha karhata a swi lavi u ya hala na hala u rhumela tinsimu u ri lomu u nga kona ti rhumeli hi email eka mashilakl@sabc.co.za loko tinsimu ta wena ti tlangile emoyeni kombela interview eka chaukem@sabc.co.za Mnganalo FM makomba ndlela Afrika wa vulavula eka Mnganalo FM kuna vanhu lava koko titirolile na va rhwa mabokisi na yini laha ndzeni va famba va faka tifuleti na risiku va rhwa khopa va n'wi kuma ku laha ku na khopa ku na yini ku na yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo swa vona va karisa i phorisa wena loko u kuma i khome biya i ta tsutsumisiwa na atrezili liya hinkwayo nhlangano hinkwayo hi mhaka biya hinkwaswo swi vulavuriwa kwala okay hi 2014 va ni kume ni xave 6 wa tibiya ni pfule 1 va ni khoma a phumulongo a renkeni a va ni hoxa ndile aveneni va ni nghena laha mahlweni loko ni nghena laha mahlweni hi famba hi fika le maheteleleni lava tiva ku amuxongo hi fika le maheteleleni ya Brazzaville phorisa luya la va ri name tag ya yena a yi teriwe ku 6 wa tibiya ni pfule 1 va ni khoma a phumulongo a renkeni a va ni hoxa ndile aveneni va ni nghena laha mahlweni loko ni nghena laha mahlweni hi famba hi fika le maheteleleni lava tiva ku amuxongo hi fika le maheteleleni ya Brazzaville phorisa luya la va ri name tag ya yena a yi teriwe ku baloyi name tag ya yena a yi teriwe ku baloyi eka mina ku masa plastic la ku hoxa biya tete kwala ni chela i famba hi ku na mancha wa khomiwa a na ha ta na ndzi siya kwala vhene ya vona u mani famba i swi hise ku xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula
sweswo ngena lona FM Afrika wa vulavula i 15 timinete ntsena ku bela wara ya 12 nakonako i Afrika wa vulavula nteri hi nga yana le ka TikTok ya Khalanga Pet Mathebola i vona ku la studio xa mela ni tshamise ku yini mina ni nga theukela hi ndlela la bot Chris va kona la na tatani Manganye va kona la kumbe buti Abraham na vo va kola buti Abraham Hlakani i Khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene ku katsa na Ncindani akhetha swinene Manganye bot Chris Nhleka Aye minjani ikona njani bafo hi pfukile man ni na vakulukumba lava mixer Munghana Lonene FM hinkwawo maka SANCO tatwa ku SANCO leyi hi ndlela yaleyo yimani sungula hi n'wina buti Abraham kahle SANCO i yini na khensa Khalanga xivutiso xa n'wina xi na nkoka ku ri na vayingiseri kumbe vaakatiko va kota ku swi tiva kahle ku ri nhlangano lowu hi wu vitanaka SANCO i yini kumbe wu yimele yini i nhlangano wa vaakatiko lowu wu yimelaka timfanelo ta vaakatiko na ku vona leswaku laha vaakatiko va tshamaka kona va kuma ti-services kumbe vukorhokeri lebyi mfumo wu byi tshembisaka vona. Mi ta tsundzuka ku ri mfumo wu va wu rhangeriwa hi mavandla ya ku hambanahambana ya tipolitiki lama yaka ka hina tanihi vaakatiko ma hi tshembisa leswaku va ta endla leswi na leswi na leswi loko hi nga va veka aka mfumo. So hina tanihi nhlangano wa vaakatiko wa SANCO hi va hi karhi hi langutela ku ri endzhaku loko mfumo wu ta wu ri kona vukorhokeri lebyi vanhu va nga tshembisiwa byona bya humelela emugangeni na minhluvukiso hinkwayo leyi endlaka leswaku vutomi bya vanhu va ka hina byi antswa siku rin'wana na rin'wanyana. But Chris n'wina mi hlamusela njhani SANCO? You can see me shewetana everybody in the studio. Ntava na problem ya language but loko ni tsandzeka will use the English. Yes. Then SANCO is about societism, the well-being of the entire citizens in the country and ensuring that their constitutional rights, which is not a negotiable factor, va kuma ti-service leswi va Abraham va nga hlamusela. So va twisitse ke mmušo ke mokgatlo wa batho wo emetseng ditokelo tša batho ka moka se nga tlae kumbe where o leka bandareni ra tipolitiki. So as a citizen o fanele kuma ti-rights ta wehe fully and ensure ku na la u tshama koho u kahle ku fana na van'wana na la ti-business na where you are catered na la politics you are politically free, economically free, and the well-being is taken care of. That is in short. Okay. Ndava ku sungula n'wina but Chris loko ni aka commercial break la loko se ni vuya ndava ku mi byela ku hikokwalaho ka yini mi ri vambirhi mi kha mi huma ka SANCO kambe mi tikomba mi nga humi ka SANCO yin'we ni ta sungula hi n'wena. No problem. Okay. Sweswo mixer Munghana Lonene FM ni pfumeleli ni sungula ni hundza hi la loko se ni vuya havumbirhi ka vo va ta ni byela ku va huma ka SANCO yihi hi ku a swi tikombi va kha va huma ka SANCO yin'we loko ku va huma ka yin'we va ta ni byela loko ku ka va humi ka yin'we na swo va ta ni byela kambe sweswo hinkwaswo a ni ta karhi ku lunghela Khalanga Pet Mathebola eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki hi laha nga kona mixer wa Munghana Lonene FM a hi sunguleni but Chris SANCO mi vambirhi la a hi mi hlamula mu ku yini n'wena? Swi ta ni kanakanisa hi mhaka ku mente wa ku SANCO i yin'we sweswi. After leswi nga endleka we have decided ku hi hlangana i va na SANCO yin'we. Se ndeketana in 2019 hi ve na problem loko hi fanele hi ya ka conference hi kuma ku a hi twani. Ku va na conference a Alexander leha hi rhangela i Baba Mdakani Richard muyisa loyi a nghena ka conference yaleyo a za ha hlula a va president. That conference went well. They elected him as a president. Then Ukumaku, the other team of SANCO said, no, we are not happy because here the election is not as per the constitution. The high percentage of the branches are not taking part. Then they decided to go to Durban in January and have their own another conference
manana leeto malethaba leeto a humelela aba president na ke. So you will have the two SANCOs kwala. Loko isuka la ka Alexander I famba na baba Masina Masugwameni ibo banga uma bafamba na Butsipho na un'wana u lavini aba kulishi. Problem ya Limpopo ayingatangi nathi delegate. So ba Sipho baba NILC National Task Team ba Sipho. Then ba se loko ya Durban ba fika kwala kuba na conference yumelela ba Masugwameni ba karba famba na Durban. Ba Masugwameni as Limpopo they never been Alexander, they were the Durbanites under the Rangel Jaka Maltebeliet. Loko suba kwala laba Alexander ba teka makale ba isa court. So fast forward timaka court kale la maka date sunga yeli sosako of lately ekumaku normal can't we engageana itumelalana ku suta anzwa ku collapse the two executive committee and emerge with one ile sunga endleka ibise anatsundzuki suku but ubana shwetho si vitiwa ku no fanele collapse the two impela collapse the two ize iya court ivula ku maka ya court le aya qhubeki yo structure imbiri leswi asitekele court. They are now out of court. Then as we speak now, look umizeni ngifonela kuthwala ku deputy president ni president yavumbiri loku landzelwa the first president that will be Richard Mukungu, the general secretary Mike Soko, then the deputy Kama, then the treasurer will be Duty Chabalala, national organizer will be Vakwena. Now that is where we are now. That is what we are doing. As I'm talking to you, we were supposed to be having a joint media brief with the ANC now in a form of our working as we are working, not necessarily to deal with the past. Okay. Unfortunately, we are going to have that media brief. We are going to be part tomorrow, 11 o'clock. Now, un'wana anga ku Kristi kuna mhaka ya vanhu van'wana lava ta Ntagani. Loko va heta ku khetsana ale Alexander va karhi va rangelana a yi tivi hina ku hu endleke njhani. Ikuma ku Mdakani va n'wi hlongola. That is what they are telling us. Va hlongola baba lo Mdakani va n'wi hlongolela ku ungaku a ri na ti-issue na vo. Ive se ataka Durban aku why can't we come together? Hina hinkwayo hi na problem hi nga ta together. Mara u fanele u vuya na vanhu. Loko i kuma ku a nga na vanhu se aku ye u vuyela ka 2014 ize hi va na conference yin'wana a n'wi thatha 2014 so u lava ku hi vuyela ka 2014 ina hinkwayo sweswi i nge swi koti swi nge swi endleka kwini. So muyisa loyi a vuya futhi a vuya na munghani wa yena va kuma hi kiso se va karhi va vambirhi va ku no vona hi ti-elders but loko u cheka Mdakani na mahengiso u kuma ku ri Mdakani ke muhulu mahekiso and a ku no ni vuya na ti-elders na the-former president i pfumela ku wona i former president a ku heya i former president u fanele a karhi a famba a ya lino jajo chakwe hi leswi swi nga hi veka la wena ku i tivambirhi but all in all la yi nga kona in South Africa now SANCO is one. Okay. A hi tlheleleni n'wina mi hlawuriwe kwihi ka lele Durban kumbe ka lele Alexander? Ale Durban. Oh, ka lele Durban. Okay. All right. Tatani Manganyi, se loko ku ve SANCO i one ve mi hlanganini ku ve na ti-deliberations hi ndlela yaleyo n'wina mi ri akenza Khalanga na ku lava ku hlamusela ku ri ntiyiso ku ve na i-conference hi 2019 a Alexander leyi ti-branches hinkwato ta SANCO ku huma ka ti-province ta 9 ti nga va kona. That conference a yi yangi amahlweni. 7 wa ti-province ti ve ti huma ka that conference because a day before the start ka siku ra ku sungula ka conference ku ve na ti-hawks leti a ti ta ti lava ku endla warrant of arrest ya the president na matsalani hi nkarhi walowo tatana Sikhumbuzo Mpandza. Sweswo swi endle ku ri conference loko yi fanele yi sungula ku va na ku hambana hi mihleketo la conference yi nga vya yi collapse yi nga ha yi amahlweni. 7 provinces va twanana ku ri no
swi nge endli ku nkarhi wa 5 years because loko ku hlawuriwa varhangeri aka national level byi fanele byi va kona for ntlhanu wa malembe. Then 3 wa ti-provinces bona va sala va ku no bona va ta sala va ya amahlweni loko se ku hangalakwini mina ni ri kona a Alexander hi vuye hi vuya hi ku tiva ku ri a ka ha na conference ya ku mahlweni hi lo hlamala the following day va ka hawa no se ku conference yi kote ku ya amahlweni ku na varhangeri lebyi byi nga kona lebyi rhangeriwaka hi president Mdakani and then Mike Soko a va a ri general secretary. Ndaka sweswo ku ve na conference the 7 provinces ti ve ti hlangana ti twanana ku ri ti fanele ku prepariwa conference a Durban la nga hlawuriwa hi ku ya leswi tatana Chris va swi vulaka manana Mathabo Liyeto a hi ri kona bona tatana Chris Malimetse hi va hlawuri tanihi second deputy president aka conference yaleyo loko swi langutisiwa swilo leswi hinkwaswo and then swi ya kumeka ku ri ti-conference leti hinkwato ti ve unlawful a ti tshamangi hi ku ya hi leswi vumbiwa a ri xiswona because van'wana na van'wanyana se manje a va ti endlela leswi a va lava ku swi favor vona hi nkarhi wolowo. Hi loko vakulukumba the former president lava hi vitanaka the advisory council va hlangana na alliance va kombisa ku swilo leswi swi nga swi swona endzeni ka SANCO a swi le ku tirheni kahle hikuva kusuka ka ti-conference timbirhi ku vuye ku tumbuluka structure swimbirhimbirhi le ka ti-province hinkwato na le ka ti-regions ku fika na le ka ti-branch na kwala Limpopo ku ve ku tumbuluka provincial structure lexi a xi fambisa hi Fiyo na Champspuru lava a va ri vurhangeri lebyi byi rhangeriwa hi Messi na Masiku Amengu ku sukusela le ndzhaku. So ti-parallel letiwani ku ta fikela namuntlha loko hi tshamela a ti se hlanganisiwa whether at the national level kumbe aka province ku vulavuriwa ku ri hi ve na mintlhontlho sweswi hi lava ku lulamisa SANCO hi vuntshwa ku ya amahlweni. A ti se hlanganisiwa njhani ku tatana bot Chris laveri ti hlanganini ku tlhe ku ya khanseriwa na timhaka leta ta court case hi swona leswi hi lava ku basisa ku swona aka vayingiseri ha hlambana loko tatana Chris Malimetse va ku vona se manje hi vona deputy president a hi swi tivi ku ka conference yini ya le Durban kumbe ya le Alexander na hi ku ti-conference leta timbirhi hinkwato no va hlawuriwe Durban vera va ri Durban ni va vutisisi swi vula ku loko ku ri ku va hlawuriwe Durban president ya vona i Mathabo Liyeto because a ku na conference yin'wanyana yi nga hlawula Richard Mkhungo tanihi president. Ni lava ku kombisa sweswo ku ri aka ti-conference timbirhi ti nga va kona a Durban na Alexander a va na conference yin'wana ya vunharhu leyi a yi hlanganisa vanhu loko va na munhu loyi a nga tlilema ku ri yena i murhangeri wa SANCO at the national level sweswi a nga vulavula a ku yena it's either a va a convener or a coordinator kumbe party ya a convener and coordinators because ku hava a conference leyi nga va na ti-delegates leti conference yi hlawula vurhangeri hi ku ya hi ti-branch a mi ti hlawuri mi ri akhonweni so xisweswo a ku na conference yin'wanyana handle ka le timbirhi hi vulavulaka hi tona ha twana na mina na tatana Chris a ku na yin'wanyana leyi nga va hlawuli yi khomiseni sweswi ni kuma tinhlokomhaka ta mahungu hi sungula kwalano loko hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu na sesililiya nhlabangwani ku kahle leswi swi vuriwaka hi n'wina ve ri yini bot Chris hi xiyimo xa voho na ku bot Rich va nghene njhani ka structure lexi hi ku ya hi ku tiva ka n'we ka nhlengeletano leti nga va koho a ku na la va nga hlawuriwa kona hi ndlela yaleyo kambe hi tweni ku mahungu ya vura yin'we ya ta emisekweni a hi amukeleni rito leri i khale hi nga se ritwa kumbexana va ri livini ya sesilile sweswo miyingisero Mganaloni FM 12 timinete ntsena ku bele vara ya 12 a ni ku hi ta va hi hetini nkarhi lowu kambe na swi vona ku a hi se heta hi ndlela yaleyo hi ku hungu leri ri tsatsamuka ri ya ri tsatsamuka bot Chris a hi tlheleleni nyana ndzhaku mi vulavurile ivi tatani Manganyi va vulavula la ku tiva position ya n'wehe ku kahle leyi mi vulaka hi yona mi hlawuriwe ka conference ya le kwihi ku veri ya Durban a va ri koho a va tsundzuki mi hlawuriwe tani hi xandla xa president na ku tatana bot Rich va hlawuriwe ka conference yihi vona mi hlamula mu ku yini n'we no kahle a ni hlekete ku va ta ku va fikala kuma ku va lava ku olova va phikisa
leswi a va swi vulavula swi vula ku a va famba na hina. Se mhaka leyi ni twisisa ke Limpopo hi te hina loko hi vulavula mhaka ya ku hlanganisa the two NEC va Limpopo under vuraga hi ri ka Messina va ku hova lava ku endla federal va Limpopo se va nga ti loko hi teka two NEC timbirhi ti huma court loko two NEC timbirhi ti huma court ti endle leswi ti vitaka ku i amalgamation. Loko yi endla amalgamation i teka NOBD site na NOBD site lava nga ri koho va endla one structure. Loko yi endla structure kuma ku ala ka hina u ta huma convener manganyi ni endlela ku na munhu lo a nga ri starateni a twisisa ku hi vula yini ka hina huma convener ka Microsoft u huma coordinator so i hlanganisa until ku ta na top 6 loko i teka top 6 ya leyo i ya ka NEC timbirhi loko i fika ka NEC timbirhi ti NEC timbirhi ti ku engage ti convener na ti coordinator i fanele i follow the constitution i ku vanhu la ti title ta vo i president na ti deputy and everything loko lava u vita munhu deputy u nga n'wi vita loko lava ku vita coordinator u nga n'wi vita a swi vuli nchumu. Now the two now is one. If they said the very same people I pursued the chairperson yabo akare akalela ku balava kuenda a federal. Leswi swi nga ihlamarisa manganyi loko mi nga ri na information yo tala mi karhi namba ya mifone ileswi swengwe mi fukala ka Durban mi ya ka Mdakani lo anga chachiwa se mi famba na Mdakani lo a ri koho kwalaho ka n'wehe a te ku mi launcha ku endla PICC which is a very serious wrong thing. Now where me let that side and I'm very happy ku ame veka kahle ku ifambe sinwe inana ngwe ilobe ivena problem kwalaho so ametela ku le mi lava mi vulavula hi vo va ti elders a nga zanga ivena problem loko va taka hina va famba na structure xin'wana lexi va famba hi show i lexi 2014 leswi swin'we swi nga mi launcha weekend le loko vanhu van'wana a va ri le va karhi Ngobeni ka Mr. Baloyi so la ingari ko vayingiseri na everybody Limpopo even a problem ku le a fanele integrate van'wana va ye wrong integration na le Limpopo imaka ku ri masukwaneni va pepo va ku a fambi na hina ku because we don't have other structure to integrate we take le laba ababuya ka Alexander that is why kuna Shipuru kuna Fiyo mara ibese kaba mangani kubuya babana kutlama ba kwa man available na itothisa makaya unit kwamba nabo that is why he's now the deputy chairperson now my itothisa ku abona ku convener coordinator tina if we are used to our constitutional language we say the deputy chairperson or the deputy coordinator so it's not an issue now so as we speak now but Chris so mina na n'wina hi ta pfumelelana ku handle ka ku mihlawuriwa hi ti branch na ti province mihlawulane at what ka level ya NEC ka ku ya hi leswi a mi humise xiswona se na ku vutisa ku ya amahlweni ke mi andlisa ku yini hi ku n'wina se mi vulavula hi timhaka ta ku minduku mi ta mi ra press briefing na ANC ku ve muti wa n'wehe u tikomba u nga se tshamiseka kumbe wo ka u nga tshamisekangi kwala ku nga na buti Abraham SANCO national yi tshamisekini we are very open ku the very same Limpopo kuna a number of vacants those that will come because the likes of people they are coming back they said they are coming back now the very same Manganyi and whoever if they want to go and join the structure which is there they will go and join they are welcome then question yawe lukuni twakate ibula ku mahlweni ya kwendla njani November we are going to have all inclusive conference elective conference ina consultative imaka ku already lo swa ku engage swa consulta
we have already passed imhaka ku ri lava a va pfule case va Alexander va withdraw a case ina a invitiwe ku respondent se hi pfumelerini ku okay I take a mhaka ya case yi kuma political solution. So what is happening currently i ku lava ti-elders loko va lava ku ta na Mdakani ku let's say mamoxa ke na phela hi tivi ku Mdakani ku fanele ku yini ku fana na Manganyi sweswi a va swi tivi ku mhaka ya Mdakani hi yini mhaka ku ri Manganyi a va ri na yina so ina hi nge landzeli munhu lo a nga caciwa. That's number one. Mhaka ya ti-elders ta va kahle ku va hlawuriwa hi NEC leyi nga tshama a yi ku va ti-imposa loko vo za va ti-imposa i nge tirhi fanele ku i va hina i va into zakho so loko mhaka ya ti-elders a ku ri ku unite so i unitini a ya ha lavi any other person to unite. All right, Merin Mangati. Khalanga me ba botse xivutiso ku ri va hlawuriwe hi conference yihi ku va deputy president ya SANCO aka national ntwa nga ku a va yi hlamulangi no va hlamuseri ku va hlamurile ku va hlamusele ku avolo hlawuriwa hi leswa ti branch volo twananiwa so ntwanano walowo hina a hi wu tivi hina hi n'wi vayila hina hi nga SANCO ya Limpopo hi tlhela hi va SANCO leyi yi rhangeriwaka hi Richard Mdakani lava nge va hlongoriwile na ku va hlongoriwe hi structure xini a hi swi tivi ho sungula ku swi twa namuntlha ku ri President Richard Mdakani va hlongoriwile lexi xi tivaka i ku ri the advisory council na va Richard Mdakani lava nga kona va le ku vulavuriseni na ANC ku ri ku va na SANCO yin'we leyi nga ta vulavurisana ku fikeriwa ntwanano ku ya aka conference yin'we ku va na SANCO yin'we le khanga loko ri ku va tatana Malimecha already se va hundile ka sweswo va ya ka conference swi vula ku ri ti-branches ta Limpopo ene mindoko va na press briefing na ANC leyi nga yi tiveki so ene a swi na nchumu ku va hi tiva kumbe a hi tivi leswi nga na nkoka i ku ri swi vula ku ri Limpopo ku ta va ku ri va lava va fambaka na Tempspuru na Theo Makula hina hi nga kona haleni na misina masiku amini na Butana Mabunda SANCO leyi nga kona na ti-regions ta hina na ti-branches ta hina ti va ti nga tekiwangi on board because loko ku ri ku swilo leswi swa ku hlanganisa ti-SANCO a swi ri lava ku swi fambiwa hi ndlela ya kahle loko va ta vona va tata na Malimecha a va fanele va hlanganise vurhangeri lebyi byimbirhi a ndhawini yin'we va hlamusela leswaku ti-process ti fambisa ku yini ni nga vulavula ni nga ti pfinyingi Khalanga tatana masiku amini tanihi mutshamaxitulu wa Limpopo aka SANCO a va swi tivi swilo leswi tatana Malimecha va nga ku swi vulavuleni amoyeni hi vumbirhi ka n'wina ku na swilo swin'wana loko hi sungula nongonoko loyi ni SANCO i yini ivi mi yi hlamusela ma ku i nhlangano wa vaaki wo ka wu nga lweli wo ka wu nga wu pfumelaka ku vanhu va va free loko ni tshaha eboothcris va ku va endla ku vanhu va va free ti-political and se loko mi ya hlangana na ANC minduku boothcris mi nyika press briefing mi ya hlangana rini na DA mi ya hlangana rini na EFF mi ya hlangana rini na mihlangano leyin'wana ya tipolitiki no dangi but a ni lava ku loko ni yingisela Manganyi ku nga ku it's a decent man no va ni nga va tivi loko va ni tiva Mr. Manganyi I'm sorry ku nga endleka ta mi tiva loko hi vonana don't undermine yourself Mr. Manganyi loko mi rhangela SANCO mi swi lava mi va na ntiyiso swi lava mi pfumela ku mhaka ku Mdakani va qoxiwile is a public consumption i koho all over loko a ku ri na WhatsApp leyi ta mi rhumela the letter ma yi tiva ene na n'wehe mi joyina va ma Mdakani sweswi ma yi tiva mhaka ku ri va olove na vo Mike mara loko mi nga yi vuli na loko mi lava ku vula other point ta endla ku vanhu va nga mi tshembi now mhaka ya va Masugwameni va yi tiva i vo va nga ni alela ku vo va lava ku va endla federal ni tukane kwalaho Manganyi ni nge swi endli ku ni nga lavi ku vanhu hinkwavo va hlangana Baba Muhashi SANCO is a brainchild of the African National Congress. Its recruitment framework i teka munhu na un'wana a nga hlayili ku u vuya ka which political party
after that ina ibatlonta kurababia, so that they understand that our idea is national democratic revolution that is led by the African National Congress. Therefore, now we are in alliance with the ANC, the Communist Party, COSATU. We are 4. Now, if somebody from the EFFDA want to join SANCO, we will be there. We will always conscientize that particular person. This is who we are. So the question of meeting EFF and the DA and the others, we have no any jurisdiction to meet them, as much as we have no limitation to meet them. If they want to meet with us, depending on the issue, we do meet. Oh. In this case, if they wanted to come and litigate, they were also free to do so. But because they understand our way of working, they didn't do that. They elected not to come. The ANC had the passion to want to see the United SANCO. Okay. Tatan manga but Chris abamtivi. Be amersingwa debe. Kwe yengwe. Ai lete bentsene. Maloko hila ibeka nkulukomba loyi sayiloko lishilo. Loyi bang acknowledge ako. A re swingwe. Mena bativa. It's unfortunate loko ba ka ba ni TV kungoba timhaka tete yini nga bahlawula ba second deputy president at Durban. Kambe sweswi very n'wina loko mi lava ku vanhu va mi tshemba mi fanele mi vulavula ntiyiso. Se swi vula ku ya hi vona ku na swin'wana mi nga ri ku vulavuleni ku ri ntiyiso. Hi swi tivi ku hi swi nga ri ki ntiyiso hikuva leswi nga ntiyiso i ku ri vona tatana Chris a va tangi a Limpopo va hlangana na vurhangeri bya Limpopo va vulavula na byona in one place. Vera mi kha mi lava n'wina mi kha mi lava swa tanihi Limpopo mi lava swa federal. It's for the first time ni twa hi swa federal swi vula ku swona i ku ri Limpopo yi ta va yi yimeleri independent ku ri hava a national body la yi reportaka kona. And sweswo is unthinkable because the constitution ya SANCO leyi nga adoptiwa hi 2014 yi kombisa kahle matirhelo ya SANCO ku ta va na vurhangeri bya le ka national na ti-province na ti-regions na ti-branch. So a ku se adoptiwa the constitution yi cinciwa yi amendiwa ku ri yi inseta timhaka ta federal. Our constitution doesn't talk of federal SANCO structures in the country. Leswi swi vulaka ku n'wina as SANCO Limpopo a swi koteki ku mi nga va independent from the national structure. A swi koteki until the conference yi resolve ku cinca kumbe ku amenda constitution hi ku nga va na federalism, and that yi nga va discussion aka conference ivi conference yi adopta yi pasisa. A ku se tshama ku va na conference leyi discussaka hi mhaka ya federalism within SANCO structures. Na ku tlhelela ka but Chris kambe ni sungula hi n'wina Manganye la ku ya mahlweni n'wina mi le ka SANCO leyi ku ya hi but Chris vengi yi lange ku va federal mi le ku swi kaneteni sweswi mi le ku ndeni ka yini ku swi ta hetelela ku va na SANCO yin'we leyi nga ta yimela vaaki ku ya hi leswi ya mi nga vulavurisa xiswo loko hi sungula. Hi ve na leswi hi swi vitanaka extended PEC hi Saturday kwala Polokwane laha hi nga twanana ku ri hi ta tihlanganisa na ti-regional structures ta hina. Ti 22 hi ta va hi ri aka Sekhukhune, ti 23 hi ta va hi ri kwala Capricorn, ti 29 hi ta va hi ya a Lephalale a Waterberg, ivi hi ti 5 ta August hi ya a Mopani leswaku hi tihlanganisa na varhangeri hinkwabyo bya SANCO la ka province hi vulavurisana na vona ku ri ku na xiyimo lexi xa SANCO. Mara hi nkarhi wolowo maxi hi va hi karhi hi vulavula na vurhangeri lebyi byi nga ku kondleteleni ku ri SANCO a ku heteleleni yi va xilo xin'we yi ya aka conference yin'we ku ku ta huma vurhangeri lebyi nga ta byi kha byi rhangela ka tiprovinsi hinkwazo. Tiprovinsi hinkwato leti ti nga kona ta swi tiva ku ri ku na tiprocess leti nga ku humeleleni ta ku endla leswaku SANCO a ku heteleleni yi va yi ri yin'we. Se loko mi ve na extended PEC meeting a yi ri leyi nga humesa statement hi nkulukumba Theo Makola. A hi swona sweswo leyi nga humesa statement hi tatana Theo Makola hi leyi tatana Chris Malimacha va vulavulelaka yoho va nge va tile va ta veka Chris va ta veka Champs Puru na Theo Makula ku va vona ti-convener na ti-coordinators a Limpopo. A hi se humesa statement hina because ti-processes ta ku hlanganisa SANCO ta ha ri ku yini emahlweni na ku consulta ti-branches ku va swi tiva leswaku xiyimo xa SANCO laha hi nga kona xi yime kwini ene ku fanele ku humelela yini a ku heteleleni. Vurhangeri bya ANC byi va byi kha byi engagiwa ku ri va kota ku tiva ku ri SANCO yi endlisa ku yini because currently
ANC teke a poster ku ri a yi nge recognize any structure of SANCO until SANCO yi hlanganisiwa yi va xilo xin'we. swi vula ku loko ku ve ANC yi teke posture yeleyo media briefing leyi tatana na Chris va vulavulaka yona yi nge vi kona mundzuku. I nge swi tivi ku ri because from time to time ti-interim structures leti va lavaka tona ta ti hlanganisa na varhangeri bya ANC aka ofisi ya matsalani general wa ANC tatana Fikile Mbalula ku ri va vulavurisana swin'wana na swin'wanyana mara ANC sweswi a yi se teka a particular site ya ku ri yi yimana lava ya yimele ku SANCO yi ya aka a conference leyi nga ta humesa varhangeri byin'we atikweni hinkwaro. Se mundzuku loko vo va na media briefing n'wina mi ndla hi nge countari ka media briefing hi ta yingisela ku ri ku vulavuriwa yini, ANC ri yini na vona va ri yini, swi vula yini aka vurhangeri bya SANCO aka province na le ka tiko hinkwaro. so but Chris loko ku ve n'wina mi tiva ku Limpopo yi va federal lavawani va CEO va ndla yini va coordinator yini laha hi ku Limpopo yi teke posture ya federalism. Moashi masuba me loko unga va chairperson loko i n'wi byela i mhaka ya ku unita iye a hi byela ku vova lava ku gowa the seat ya federal leswi manganyi va ku a va swi tivi va nga va tiyisini mhaka ku ri chairman ene mara ni to nga ku i munhu loyi a nga ya ka masugwameni a tshama na ku pfuna masugwameni ku leswi tipolotiki ta hlupha. SANCO is unitary organization. It's not a federal state, cannot take a federal route. Ile stinga jika manganyi loko mi karhi hlamula mi hlamutela ku ma mi tiva sipho na loko mo pfumela ku mi tiva sipho di hale mi pfumela ku ita hina loko mi tsalela pepera loko invite ku one place a respond that sipho that letter on your behalf mara leswi na swi nga hi hlamarisa ku sipho a ri koka amalgamation of the two structures a ri koka. People they are taking mandate from us as we speak. The very same program that they are going to be doing, which is not exactly what's supposed to be done by them, parallel part of it. We CEO are instructed to be doing that, going to their regions, zones, and their branches to ensure that SANCO is one. Now, going forward is exactly what I said earlier. We will be looking at Uvana conference November in a date. Makaya Brave conference minzuko I fanele ibe namuhla even as singa advisor mangani mitasalela man. In Monday there was the launch of manifesto. SANCO was given a slot. Comrade Richard Mkungu spoke. Nangwe ba la radio nilukumo ya kati kukulu, you will see the President Ramaphosa acknowledging the participants of SANCO and what SANCO is demanded. That has been throughout. So mangani na meranza buyani kaya itira metasalela ku vanhu van'wana a va lavi ku va vonana because leswi mi swi vulaku all of it leswi na me swi nga nyika problem hi loko mi nga pfuni ku pfumela ku mutakani ku chachiwini so ita mi tshembisa ku yini swa ku a tivana mangani. I'm not disputing. I mean mi loko yi vonana straight ni ta mi tiva ni nge mi ale a mi ri kona Durban na sweswi a tiraya ku mi byela ku swi te njhani mi lava ku botela le loko anga zanga ku ve na problem a ta ba ya the route ya the branches se ya mbona mtshela ku loko ku na problem this is where we have started. So vamangani vuyani kaya na meta ku nga politiki na itiva na twisisa chairman ya n'we i vo va nga mi leader na vona vulavula teka funi vulavula I pursued the man for too long. Karhi ya vula leswi ene leswi na n'we mi swi vulaka mi fanele mi mi byela ku masuka me leswi mi byela vanhu ku Limpopo ita ikemela ri nyaka u ya so va mi byela ku swi nge endleki i leswi nga endla ku tirheni hi va siya ke. Okay yi khomeni kwalano ni hundza hi laha loko se ni vuya la ku twa marito ya n'wina yo hetelela mberi manganyi vuyani kaya va hi ta twa loko se hi vuya amavhengeleni mo ni khomela tani bot Chris mo ni khomela tani buta bra so mingitsela umngana lona FM sala timinete ta ntsevu ntsene se leswi hi nga sala timinete ta ntsevu ni ta lava minete yin'we yo pfala xiphemu lexi nongonoko se swi vula ku vakulukumba lava ta va nyika timinete timbirhi va va na marito ya vona yo hetelela hi ndlela leyi buti Chris Malimeja vona va sukaka SANCO na buti Abraham Manganyi vakulukumba lava mbirhi ka leswi ni nga swi twa laha hi vumbirhi ka vona a va ri swin'we Durban leswin'wana leswi
a ni ka xiyimo xa kahle ku vula yini kambe a Durban a va ri xin'we vakulukumba lavambirhi mani hi tlhelela ka vona kusuka kwalano hi ta va se hi kha hi bula na tatana Elijah Mhlanga va suka ka ndhawu leya dyondzo ya masungulo lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi kha hi languta ka timhaka ta nongonoko lowu va nga wu simeka hi ku tirhisana na swiyenge swo ka swi nga ri swa mfumo ku vona leswaku ku pfuniwa vadyondzi va ka grade 12 ku antswisa timhaka ta tidyondzo ta vona ta tindzimi hi ndlela yo yeleyo ku swi endlisa ku yini va ta hi byela tatana Elijah Mhlanga yima ni tlhelela ka but Chris ni kuma rito ra vona ro hetelela eka mhaka leyiwani na ku se ku yiwa ku yi mahlweni ni themba va vurile ku va ta ndla yini ku na conference leyi nga ta va yi ri koho kambe ke but Chris ni mi nyika timinete timbirhi loko mo ti tirhisa hinkwato ni ta mi yimisa loko mo ka mi nga ti tirhisi hinkwato ni ta khensa mi hetisela mi ku yini n'wina eka xiyimo lexiwani vaaki va lava vukorhokeri bya n'wehe tanihi SANCO kambe n'wina mi tikomba tanihi SANCO ku ri na van'wani va ya ku hala ku na van'wani va ya ku hala ya miri yini n'we loko mi kha mi hetisela a Limpopo ilani vuya kona ku ni hala Joni ni nga tsaka ngopfu ni kuma ku vanhu va Limpopo voza kakhulukazi vamanganyi va ya ka masugwameni va va byela ku a ri na interview leyi ene interview ya kahle a yi nga fani ya swihlangi yi tekatekana a yi twana kahle yi tshamulerana kahle va byela va masugwameni ku masugwameni ku na mhaka leyi loko nga ku a mi yi twisisi ni nga za yi fonela Chris mara what Chris said, he said in Limpopo they've got one structure, they are still open for everybody to come in oneism. So what we are not going to allow i question ya ku vanhu loko va tiva ntiyiso kuma ku mhaka ku na mhaka leyi tati list munhu u ta jambala i leswi ta endla ku va bayisiseka politics mara loko SANCO ya Limpopo i hlangarini ku na lava nga salela we are very open ku va ta na vo i va accommodate ku tirhisiwa huwa pambili mhaka ya conference vamanganyi i te ku ve koho i November endlani ku mi luwisa ti-branch ta n'we mi va kahle hi mhaka ya ku after all these things loko se hi vuyela hi kuma ku ni munhu u endla parallel ma swi tiva hala ka constitution u ta kuma ku vanhu van'wani va tshunguriwa kasi va fanele va kuma full information va tiva ku ri leswi va swi endlaku a swi right a Limpopo se ku na vurhangeriwa i Champ Sipuru ku na Sipo ku na yo wa tera Sipo ni vulavula sweswi na ye u leti engaging na ye wa nghena va kutsumela a va ri Durban va vuyela hala ka va Alexander so na vo manganyi it's not too late let them come in leswi swin'wana leswi nga jikajika swi nge endli mara loko va yingiseli va muganga lowunene va hi lava futhi laha yi ta vuya i ri na proof na ha ri koho ni nga vuya na ti-expansion letter na process leyi va nga hlongola va mutagani ni nga vuya na all the meeting including na the launch ya manifesto including tomorrow the very same hi nga ta hi vulavula after the media press va twa ku SANCO leyi vulavula hi yona is very open to everybody mhaka ya ti-elders vamanganyi swi ta lava ku mi langutisa kahle i na loko swi nga ri kahle that is why mi vona va Ruth Bengu va humeni ka yoho va Shezi va humeni ka yoho that's the very same me 2 minutes leyi n'wi yi herile but Chris kambe swi tani ke siri hi ta tlhela mi lava loko mi vuya ka press conference niko kalanga niko inkomo manganyi 2 minutes ya n'we mi hetisela mi ku yini kalanga kaya ka hina hi le ka SANCO hina hi ready ku tirhela vaakatiko hi ntiyiso na ku hi lava leswaku ku va na SANCO yin'we atikweni le ka ti-province le ka ti-regions le ka ti-branch hi leswi hi nga ta tirha hi matimba ku ri sweswo swi kota ku humelela so loko ku ri ku va tatana Chris Malemeja va lava unit of SANCO hi na vona so a ku endliwe leswaku vanhu hinkwavo va engagiwa va kota ku twisisa ku ri sweswi hi le kwini ku ya emahlweni until ya ka conference loko ku ri this November yi ta va an inclusive conference we are for that conference hi leswi hi nga vulaka swona hina hi ku yimela SANCO in Limpopo okay tatana manganyi khensa swinene nkarhi wun'we khensa swinene khalanga na vayingiseri inkomo sweswo mi yingisela Mkanalon FM tatana manganyi va suka ku ka SANCO tatana Chris Malemeja va suka ku eka SANCO ku SANCO yi yindlise ku yini swa n'wina
vayingiseri hina hi le ka xiyimo xa ku voyamela kwihi kumbe kwihi hi ndlela yaleyo khenseli swinene ku va mi hi lombe ndleve hi ndlela yaleyo a yeneni ya twa mahungu ya misava ya awara yan'we lawa ya nga lulamisiwa hi sesi Lilian Hlamangwane. Loko se ni vuya hi bula na tatana Elijah Mhlanga hi bula na vona la hi timhaka letiya ni nga mi byela ta ntirhisano wa voho tanihi ndzawulo na van'wamabindzu swiyenge swo ka swi nga ri swa mfumo ku vona leswaku ku antswisiwa xiyimo xa tidyondzo ta ririmi eka vadyondzi ngopfungopfu lava nga ka grade 12 va swi endlisa ku yini hi ta twa hi vona loko hi bula na vona loko hi vuya mahungu ya misava kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe sweswi a hi tweneni ku sesilili va ri yini hi mahungu lama ya awara yan'we ya sesilili. Ilo nkarhi mingisira Munghana Lonene FM ni ngothimela ethintsene kubela wara ya 13 gera ka xiphemu xa vumbirhi xi ri xa nakonako Afrika wa vulavula eka nhlekani lowu yimana ku tsundzuxa ku ri va ka Eskom va ri hi awara ya mune hi ta khupuka kusuka ka stage 4 hi ya ka stage 6 va ri ntsevu yi wile hi laha ka tiawara ta mune hinkwato ku ri ha gezi ngopfungopfu loko gezi leri na xihlawuhlawu leri loko ri lomu makaya lomu leswi ri fambisaka swona mihlolo mana n'wina kambe hambi swi ri tani hi leswi nga xiswona ya ka stage 4 stage 6 hi le ka stage 4 sweswi xa ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana swi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka Eskom kambe ke sweswi hi lava ku bula na va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo bula na vona la hi ku va na pfhumba leri va nge le ku tirhisaneni na swiyenge kumbe tikhampani to ka ti nga tikhampani kumbe swiyenge swa le handle tikhampani to ka ti nga ri ta mfumo laha va nge le ku tiseni na ku tisa ku antswisa timhaka ta dyondzo ngopfungopfu ka tidyondzo ta ririmi eka vadyondzi lava nga ngopfungopfu va nga ka grade 12 hi ndlela leyo ku pfhumba leri ta fambisa ku yini yime ku longa mjani wala bush la ka mina mjani wala bush kambe ka wena inkulukumba Elijah Mhlanga hi bulaka na vona nhlekani lowu hi twa ku kahle kahle pfhumba leri ri ta va ri languteni Mhlanga nhlekani kalanga isikani ka n'wina ni vantirhi va Munghana Lonene khensa swinene Mhlanga vanhu ku va mi tinyike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu timhaka leti ta pfhumba leri mi nga ka rona tanihi ndzawulo kalanga i pfhumba ra kahle ngopfu hi ku i khale holobye a kha a vula ku mhaka ya tidyondzo a hi yona leyi ndzawulo yi ri yoxe yi nga kotaka ku lulamisa swa pfuna loko yi khomisana ni van'wani lava va vonaka ku ri va nga hoxa xandla na vona ku pfuneta ku lulamisa mafambiselo ya swa tidyondzo ngopfungopfu loko ta ka switirhisiwa hi ku na ku pfumaleka ka minkarhi yin'wani ka tindhawu tin'wani loko ndzawulo yi va yi tiyisisa ku ri mphamelo wa kona wu kona kambe ku va na swin'wana leswi van'wani va swi vonaka swi fanerile ku ri swi ta hi pfuna tani hi wona ntirho lowu endleke hi vona lava AVBOB swa komba ku ri swikombelo leswi holobye a tshamaka a swi humesela handle lomu ya ka tikhampani ku na lava va xingiselaka va xi tekela nhlokweni va tshunela va ta pfuna ndzawulo se swi vula ku pfhumba leri ta teka xivumbeko xa njhani loko mo languta migingiriko lava ta swa tidyondzo yi hambanile hi ku va endla swilo swa ku hambanahambana xo sungula va aka swikolo ku na tindhawu tin'wana lomu va akaka swikolo va swi susa hansi swi hela va swi chela hinkwaswo leswi lavekaka swi saseka swi tirhiseka va tlhela va hi pfuna futhi hi ku aka swihambukelo lomu ya swikolweni lomu swi pfumalekaka leswi nga le ka xiyimo xa kahle va swi susa ku akiwa swa kahle va tlhela futhi va hi nyika na ti-library ti-trolley libraries hi na tibuku swo taniya so eka leswi hi vulavulaka hi swona eka project leyi hi vulavulaka hi yona sweswi va endle ti-study guides ta vadyondzi va hina va tlanga khume grade 12 na ti-teacher guides leti ti nga ta pfuna mathicara ku ri va kota ku tirhisa tibuku leti ku pfuna vadyondzi va vona so
i mhaka ya kahle ngopfu hikuva langutele ku nga na ku swilaveko va hi pfuna kona ku leswi hi swi lavaka ku lulamisa xiyimo lexi nga le ka xona ngopfungopfu lomu languta switandzhaku leswi nga kona endzhaku ka loko COVID-19 yi ta va yi hlaserile ku ve na ku lahlekeriwa lokukulu ka nkarhi tanihileswi mi tivaka ku ni madyondzelo a ma nga ri wona lawa ya ntolovelo se endzhaku ka sweleswo va voneleke ku ri ku fanele ku va na swo karhi leswi va swi endlaka ku pfuna ma-grade 12 ya hina se vadyondzi lava nga le ku yingiseleni sweswi tatana Mhlanga na vatswari va voho hi ndlela leyo va endla njhani ku fikelela mpfuno lowu va nga ya ka website ya vona va avbob step12.co.za step 12 avbob step12.co.za so loko mo ya kwala ka website leyi lomu ni kotaka ku kuma kona tibuku leti ni nga kota ku ti downloada loko ri na foni u nga swi endla na sweleswo leswi swi endla ku ni mahangalaselo ya wona ma olova hi ku loko munhu a nga kota ku nghena ka website liya wa kota ku a ti kumela swona a nga zanga a rindze nkarhi wo leha a rindze ku ri ku na munhu un'wana loyi a nga ta va tisela swona loko ya kona futhi ka yona website leyi wa kota ku rhumela xikombelo ku ri va ku rhumelela swona hi email so loko swi ri tani ke wa kota ku swi kuma kambe a tiva ku ri van'wani va navela ku printa ku ri va va na tibuku leti ti printiweke naswona swi kahle loko ku ri leswi u navelaka swona kambe ke eka nkarhi wa sweswi a ti nga swi kumeka hi yona ndlela yeleyo kambe loko u va u naverise ku ri swi endleka hi ndlela yeleyo nga ku pfuna hi swona haleni hi maka ndzawulo so hi leswi ni nga swi vutaka ku ya hi ndlela leti ti nga tirhisiwaka ku kuma tona tibuku leti kambe i ta tindzimi ntsena musine hi swona ta tindzimi ta ximfumo leti ti nga kona leswi vulaka ku ri hinkwato ka 11 ka tona ta kumeka and leswi swa nkoka swinene hi ku loko language kumbe ririmi ku nga ri pasanga eka tidyondzo ta wena a wu koti ku ya mahlweni eka ti-grades hi swona ke leswi nga endla ku na vona lava avbob va nghenelela lomu swi lavekaka ngopfu kona hi ku tindzimi ta hina ni loko mo languta matirhelo ya tona ka mbuyelo a ti endli kahle swa komba ku hina ku ti tekela hansi tindzimi ta hina hi ku wa hleketa ku ri loko ri vulavula u nga kota ni ku ri tsala ka xikambelo ri pasa kambe ntiyiso hi ku a hi swona leswiya ku vulavula hi swona kambe swa lava u kota ku ri twisisa ni hi madyondziselo ku ri curriculum yona yi lava yini ka wena leswi u faneleke u swi twisisa tanihi mudyondzi a mhaka ya ku vulavula ntsena hi hi xitalo leswi hi vulavisaka xiswona hi swona leswi tsariwaka tibukwini kambe ni swinawana swa kona swa ku ririmi leri ri vumbeka hi ndlela yihi loko u lava ku endla yini hinkwaswo leswo swa laveka ku u swi tiva u swi twisisa ku ri u va ka xiyimo xa kahle ku ri u nga pasa xikambelo so hi swona ke leswi nga endla ku ri tibuku leti va ta nkoka swinene ku ri xin'wana lexi hi nga xi vona i ku na vadyondzi va hina lava vulavulaka ririmi ro fana ni ra mina na wena kambe va ya ka swikolo leswi va tekaka xinghezi tanihi home language u kuma ku ri leswi swi ri tani xiyimo xa kona xi va xi ri le henhla na ntikelo wa ku va ri le henhla lero vhele wu kongome ntsena lava ku nga ririmi ra manana wa vona hi ndlela leyo kuma ku ri se va karhateka van'wana so material leyi ke yi nga endla hi advop ya hi pfuna ku antswisa matwisiselo ni madyondziselo ya tona tindzimi leti ku ri lava va kotaka ku swi tirhisa leswi va tikuma va ri ka xiyimo xa kahle ku ri va nga pasa swikambelo swa vona va huma va ri na vutivi lebyi enereke a ni ku hi hetile tatana Mhlanga kambe ni tsakise hi ku mi vulavule hi timhaka letiya ta ku na ririmi ro tatisela na ririmi ra le kaya se swi vula ku mpfuneto lowu wu katsa hi matlhelo ya malama mambirhi hinkwawo ka wona so loko mo languta njhe swi tani hi ku un'wana na un'wana loyi a nga le ka grade 12 sweswi a endlaka ririmi rihi kumbe rihi eka xiyenge xihi kumbe xihi i ta kota ku pfuneta hi swihi mi nge amfambi mi nga swi vulangi tatana Mhlanga loko hi kha hi languta ka mimpfuno ya mixaka lowu na leswi mi lavaka
ku swi fikelela tani hi ndhawu leya dyondzo ya masungulo? Mhlanga iku khensa migingiriko ya tikhampani ta fana na Avbop no ku kombela van'wana ku na vona va ngo nghenelela. Swi tele leswi va nga swi endlaka ku pfuna ndzawulo hi ku lulamisa tidyondzo ta hina, kambe ke xo hetelela i ku kombela vatswari na lava va nga na data kumbe lava va nga kotaka ku pfuna vana va hina, naswona swikolo na ti-district offices ta hina na ti-secretary office ku ri loko vana va lava ku kuma material leyi a hi va pfuneni, hikuva tiva ku lava va 2023 va grade 12 hi vona lava va nga vaviseka ngopfu ku tlula hinkwavo, hi vona lava a va ri group yo hetelela ku tlhelela swikolweni loko swikolo swi ta tlhelela hi 2020. Va lahlekeriwa ngopfu, hi swona ke leswi endlaka ku ri na mufambisi nkulu wa hina a tsutsuma a ya le na le a ringeta ku khutaza vadyondzi ku ri va gingirika va tirha hi matimba hi loko swikolo swi farile ku va ta pasa. So hi swona leswi swi endlaka ku hi khensa ngopfu loko ku na ku pfuneka loko hi ku kumaka, hi ku na hina veleta a ku na migingiriko yo karhi leyi hi endlaka ku pfuna tlasi ya 2023. So hi wo khensa loko ku na van'wani va swi vonaka swi fanele ku ri na vona va hi pfuna. So hi khensa na yona munghana lonene ku ri hi nyika nkarhi lowu ku ri hi kota ku tsundzuxa vadyondzi va hina ku ku na pfhumba ro fana leri faneleke va tekela nhlokweni hi ku ri ta va pfuna eka vutomi bya vona ngopfungopfu eka rona leri ra lembe ra 2023. Tatana Mhlanga, i khensile swinene na hina ku va mi tinyike nkarhi wa ku va mi bula na hina. Ku dya ku engeta inkomo i tatana Elijah Mhlanga va sukaka ndhawu leyi dyondzo ya masungulo lava hi bula na vona hi ka hi languteka pfhumba leriya va vulavulaka hi rona. I pfhumba rin'wana ra ku olova swinene. U sungula ku titsarisela u ya laya ka website va yi the www.avbopstep12 ivi i kuma ku kota ku vona ku u nga pfuneka njhani hi ndlela leyi. Ni tshemba ku vadyondzisi vatswari mi ta nghenelela ka ku vona leswaku vana van'we va kota ku fikelela hi ndlela yoleyo hi ku kota ku va antswisa timhaka ta dyondzo ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta tindzimi hi ndlela yoleyo. I khumeka timinete kahle kahle 20 timinete ku pela awara ya 1 nsale timinete ta 10 ntsena leti ni nga teka ku vayingiseri va 2 mune ni nga teka vayingiseri va 4. So ni bela riqingho ka 015 nomboro yi ya leni yi kumaka 086 000 2543. On bela riqingho kwalano ivi hi twa ku we u khome ti timhaka Congress of the People va teka xiboho xa ku va fanele va nga ha vi kona. A ni tivi ku va vula ku a va ha vi kona. Tatana Ncindani mi ta ni lavela nkulukumba Bloom kahle kahle va vula yini lava va Congress of the People hi ndlela yeleyo. Se hi ndlela yoleyo se swin'wana swa leswi swi hetelaka swi vanga swi vulavula ku ya mahlweni. Ma ni teka Mavutani la Mavutani nhlekani aye minjhani buka hi pfukeni minjhani? a na kombela ka area leyi ni nga ka yo haleliwa ka wa mitswale ta vuya a mi nge swi koti ku mi hi kumela nyana lava va ka water access ya le ka ya Tsanini hi ku area ya hina lana hi na malembe maybe 20 something years na thonsi ra mati a yi tshama hi kuma. So a ni ku misali mi nga hi zamela ku siku rin'wana mi va ta va interview nyana kwala mi a hi ka xivangelo nkulu ku i yini ku mati plant na yo la kamba ku la kusuhani la kasapa mara plant yi kota ku teka mati yi ma yisa ka Mjaji le kule le ka mati yi ma sawala va ri khwareni le kule le hina kwala na plant yi kwala ka N'wamto mara a hi kumi na thosi na rin'we ra mati. So a ni na ku kombela ku mi hi lavela voho ku xivangelo nkulu i yini hi swa kumbe ku ndzi ka pipeline leyi tekaka mati na yo yisa aka Mjaji hina haleni a hi kumi nchumu. Hayi loko swo famba ku ya hi laha swi nga kunguhatiwa ko hi ta va kuma va mupani hi ta bula na vona. I swin'wana swa swivutiso leswi hi nga ta va vutisa swoho sweswo mingisero wa mehe ku va kota ku va hi byela ku hi yisa ku yini mahlweni. Khensile boti wa mehe inkomo va kumeni ku swa vava ku pipeline va le ku endleni sweswi leyintshwa mara a yi supply na thosi lalo yo ndlhula yi ya ka Mjaji. na me 12 papa inkomo ku na nkulukumba un'wana ve ri Mathebula wa le Eswatini
loko ni kha ni languta mitlangu leyi ya khosafa i le ku howiseni swinene xitlangu lexi xa se kahlekahle va thewula ku ri ku va luya hi yo mhaka leyi ni lava ku tisa yona leswin'wani hanu mhaka nkulu ku ma thewula ku ri kuma ko va ku hi loko va ri leswatini va yi hlayisa sweswi yi tswala nga ri yi ri matshevula kahlekahle i mathewula i khalanga khalanga na Sambo aye mfukeli hi pfukeli minjhani papa okay vanhu n'wina ntsena swivongo swa n'wi swi nga dumi mi nga dzimela ku hi bisa hi teli ku dume xivongo xa ka Maluleke vo va tintangu mara va dumile kalango a swi lunghile matipa before ni khoma leya SANCO ni an lava ku mi nga yi hlamuli la yi la ku hlamula hi n'wina yi va ta va yi kha va yi twa vafambisi i khale ngopfu kha hi ri la hi timhaka ta nkarhi and for malembe yo tala nga ku hele ku yingiseriweni mara se i xikombelo we just humble request ku a va hi languti mhaka ya nkarhi wa Afrika wa vulavula wu ntsanana swinene ko swi vulavuriwa ku tala se ho tlha hi swi vuyelele kombela ku va u languta na ku vulavula leya ya SANCO nyana wena khalanga ku ri a ku nge se tshama SANCO yi sungula ku lwa sweswiwani hi mhaka ku se va swi vona ku loko i ri ka SANCO i xitetisi xa ku ya palamende i ta tsundzuka ku vona vo Mdakani a va ri kona le palamende ka national va yimeli SANCO so ne le ka ti-province vanhu va deployiwa ne le ka ti-region na le ka ti-branch va yisiwa ka ti-municipality so loko ku ri ku a va lwela ku tisa service delivery manidi ya ku kulwewa hi mhaka ku mi nga ze mi lwela ku a hi tirhisaneni swin'we hi vona ku mati ya kona tikweni wa hi fanele hi va na ti-SANCO timbirhi swiphiqo swa vanhu swi tele khalanga a swi solveki a ku na lexi xi humelelaku mara vanhu ve le ku lweni va lwela yini va lwela 2024 leyi nga kusuhani ku hi ya palamende because va rilela makhwiri ya vona va lwela makhwiri ya vona hi kwihi structure i nga byela wena khalanga loko ri ku hi mpela wa rhendzeleka laha yi nga tshama i twa hambi ko va ka area va ku xilixiwani loko mi ze mona ti-problem leti a hi ri na tona i SANCO yi nga hi pfuna ku hava the only time la SANCO yi twalaka loko yi ri Mkosini yi vulavula ntsena all over va vulavula Mkosini SANCO yo vulavula Mkosini swirilo the real problems ya vanhu ti-problems ta vanhu a ti le ku addressiweni se na sweswi va lava va nga ku vulavuleni va ti-SANCO timbirhi a mi fana na nkarhi lowu mi nga va nikangi va ta hi byela ku why va lwa because a ve le ku hi pfuneni ka nchumu lexi endlaku i ku lwela ku rilela makhwiri ya vona a va mi pfuni nchumu njhani ku ve mi ri i nhlangano wa vaaki a ni ve ri nhlangano wa n'winyi vaaki am fanele va nyike nkarhi loko ku ri ka va nga ri ku lweni sweswi va lwela yini va fanele va ta hi byela ku why va ri ku lweni why va lwela makhwiri ya vona i nhlangano wa vaaki loko sweswiwani wena khalanga wo twa ANC yi ku munhu wo huma ka SANCO structure xa SANCO a ha va yisa a parliament i ta vona ku nge pfuki ku ve na huwa va nge lwi and vanhu lava nga ta va kha va tirhela SANCO va ta va va ri va ntsanana ni nyimpi ku ta va ku ri hava sweswi va lwela hi timhaka ta ku va langute ku ya parliament ntsena structure xa vaaki i ncini problem leti va nga tshama va ti solve and SANCO hi tini ti-problems because i nge yi twi SANCO loko mapatu ya nga ri ku fambekeni yi rila i nge yi twi SANCO loko ku ri na ti-potholes yi rila a ku na SANCO leyi yi lwela ku timfanelo ta vanhu ka ti-areas to tala loko ku ri ku na lava nga na tona kwahala va na like mara tindhawu to tala i SANCO leyi nga languta ntsena ku ti-positiona ku yi vuyeriwa ntsena that's why va ri ku lweni la nemetweni thank you enkomo mangani 0860002543 Sambo man se manganyi yi nghena kwihi o manganyi lava ni vulavula na vo va SANCO alright 0860002543 milange ku mi nga tiviwi hi pfukile n'wina minjhani mina ni lava ku nghenela ka yona leyo vaka tiko ne vona sweswiwa ka tihosi ta hina va na vudyelwana wo karhi antisisi loko komba xikala vito a ni tivi ku ma swi kota ku vona foni ya n'wina kahle ke kwala mi nga ko a mi le ku twaleni phela yo va ku tsematsembeni leswo swi ndlaku lava nga mi yingisela va nga tsaki ka va ta cinca xitichi ka yi khomani kahle foni ya n'wina ivi mi languta ku yi na network ya kahle ivi se hi vulavula mi ri yini okay ni khomi kahle sweswi yi na twana ya se matwana
okay a ni botet ku na mhaka yin'wana leyi fanele ku mi yi lavisisa ne botet loko vo mi kha mi famba lomu makaya lomu ne mi ta vona tindhawu ti tshwini lomu nhoveni ma ni twisisa tindhawu letiya botet ku na vanhu vo tala vo ngo ti xawa hi vanhu vo karhi va ku va lava ku tisa nhluvuko eka vaakatiko ma ni twisisa so tindhawu letiya loko va ku tisa nhluvuko ka vaakatiko kasi vana ta switsanatsanana va lava ku ta maka ka tindhawu leti ti va ti nga tsaki vaakatiko loko no vutisa xivutiso lexi nga ta fakiwa ngopfu a hi pfumeleni mingisero wa mina swa ala network ya n'wehe yi le ku tikeni swinene ni khomeleni mingisero wa mina kumbexani sweswi swi nga phinda swa va ka Eskom hikuva Eskom va mi tisela ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana ku ya hi leswi va nhlangano wa haxi va nge le ku vikeni swona laha va kombisa ku hi ta ya ka stage 6 awara kahle hayi awara ya 4 i awara ya 2 sweswiwani ku nga ri khale awara ya 2 hi ta va hi kha hi ya ka stage 6 hi ndlela yoleyo se swi vulaka ku hayi mhaka liya ya ku n'we kolomuya mi tshamaka kona gezi ri famba tiawara ta 4 swi vuyile hayi na swi tala ku hi khumba ngopfu swi sweswo swa hayi swi tala ku hi khumba ngopfu kambe n'wina mi tshamaka ka tindhawu teto ku gezi ku fana na ku eka n'wina a Giyani na swi tiva ku loko ndzeliwe stage 4 stage 6 xi ya vula ku mi ya tshama xinyamini nkarhi wo leha nyana ku fana na sweswi loko ri famba hi 9 sweswi ni vulavula ka Giyani ri fambile ni ri ta vuya hi 3 ri ta tlhela ri famba hi 9 ri ya vuya mindzuku hi awara yan'we se wa swi vona ku mo tshama xinyamini nakona ka humelesiwe ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula hi hlangana ka mina nongonoko lowu fanaka munduku laha hi nga ta va kha hi twa wehe na ku pfumela ku muhumelerisi wa mi ta pfumela ku hambi mundzuku ka hi nga lavi vayeni va vulavula hi nchumu ni hi vulavula na wehe hi ku a hi vulavulanga na wena namuntlha swi nga va kahle hi ndlela yoleyo handle ka sweswo sesilili va ta hi byela ku mahungu ya awara ya 2 ya ta yimise ku yini tatana Ike Ngobeni enhleka ayi papa mpfuke hi pfukile njhani na swi tiva swa ku hi weekend yini a mi lava ku vutisiwa nchumu ma ni pfumeleleni ni mi vutisa na ku kale yiwani hi nga langutani na yona mi kunguhate ku ya yi dyela kwihi a ni le ka xiyimo xa kahle xo hlamula a no vula ku a ni ngo ku ta ku ri phulani va vuya lava nga ya ku dyeni ka vuswa hayi lava ni vhe ni caceleta hi vani va ta lava pasi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula.